অংকুচিতাক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব। তাই বড়ো মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম পাইছে আৰু অসমৰ হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, ভাৰতৰ হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। কিন্তু তাইৰ কোন মাতৃৰ পৰা জন্ম লৈছে সেইটো লৈ পেলাই যদি আজি ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব আৰু সেইটোকে বড়োসকলে দুখ পাই আছে। যদি কোনোবা ভাল কাম কৰে এইটো অসম কন্যা হয়, অসমীয়াৰ জীয়ৰী হয়, অসমীয়াৰ ল'ৰা হয়। কিন্তু যদি কোনোবা ভুল কাম কৰে এইটো বড়ো উগ্ৰপন্থী বা নৰসাধক বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া কিয় অসমীয়া নৰসাধক বুলি কোৱা হয় নহয়? কিয় অসমীয়া উগ্ৰপন্থী বুলি কোৱা নহয়? এই কথা লৈ পেলাই ডিবেট কৰিব নালাগে। আজি অংকুচিতাই নেশ্যনেল এজন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হয়। তেখেতে আজি ৱৰ্ল্ড চিটিজেন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতে বড়োৰ মাতৃত জন্ম পাইছে, অসমৰ হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, ভাৰতৰ হৈ পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। আজি অংকুচিতা এজন ৱৰ্ল্ডৰ এজন চেম্পিয়ন হয়। গতিকে সেই মৰ্যাদাটো দিব লাগিব। ইটো লৈ পেলাই যদি আমি বড়ো অসমীয়াক লৈ পেলাই ডিবেট কৰোঁ সেইটো ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক কথা একো নহয়। আমি সেইটো লেভেলত থাকিব বিচৰা নাই। অলৰেডি 5 লাখ মানুহে স্বাক্ষৰ কৰা আমাৰ মজুদ আছে। আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাৰ পৰা আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছতো সমগ্ৰ অসমত ভাৰতত থকা বড়োসকলে অহা মানে বছৰত কণ্টিনিউ তেজৰ স্বাক্ষৰ কণ্টিনিউ হ'ব আৰু অসমত ভাৰত বিশ্বত যিমান বড়ো আছে সকলো তেজেৰে স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু আমি এইটোকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজিলৈকে বড়োসকলে যে নিজৰ জাতিটোক নিজৰ জীৱনতকৈ বেছি ভাল পায়। তেজ আৰু জীৱন সেইটো এটাই। গতিকে নিজৰ জীৱনতকৈ বেছি ভাল পায় এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিছে আৰু এই কথাটো চৰকাৰে বুজি পোৱাটো উচিত। नोंसोर बेयाव थाथ'हा नैबे लाइना बेनार लाग्राफ्रा सिगां जायागौ माने नैथिं मानसिफोरखौ आवगायबोनो ना स्टप खालामखा इखिनिखौ लाइन Aquí quiero. सोरजों गेप लानानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि मानिनायाव আমার লগত बाहागो लानो फैनाय मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन गिबियावनो आं बयखौबो खावलायनो सानदोंमोन जोंहा रेलिया लाइना मोननै जागोन आरो सिगाङाव जायफोर थांगोन बिसोरखौ बयबो फल' खालामनांगौ जेन' बारस'आ जोंनि सिगाङाव पुलिसनि मोनसे हान्जा थागोन आरो बे हान्जायानो बिथांमोना जोंखौ खालामगोन बाहाय गोबां जोङो बेबायदि
ट्रेफिक जाम जानायनि बाथ्रा फैदों ओंखायनो पुलिसा बहाबा सोलिफोर लाखिगोन बहाबा बारहोगोन जेन' बयबो मानिलायनानै जेन' सोलियो माइकनि बेबस्था खालामनाय जादोंमोन बङाइगावआव लिंहरदोंमोन जों दासिमबो फैयाखै बिनि थाखायनो आरो बाथ्रा बुंनायाव जोंहा एसे आख' फाख' जाबाय जेयानो जाया मानो सिगांनि लाइनखौ बयबो फल' खालामगोन होननानै सानदोङो बारस'लाबायनो नाङा जायफोर थाबाय बे उनाव फैखागोन फर्मेलि बे समाव जोंनि जे रेलि महारेलि बे रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनानै जागायहोनो थाखाय आं बे समाव खावलायनो सानदों पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ एडभाइजार गंगाधर रामसियारि बिथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनानै बे रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय बे समाव गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो राजखान्थि आरो निफ्राय नुजाफैनो हानाय बिग्रायारि बड'लेण्ड सोरजिनो नाजानाय रायजो राजानि मुभमेन्ट जों नैथि हाबाफारि महरै दायो बे राजघाटनिफ्राय इन्डियान पार्लियामेन्ट स्ट्रिटहालागै हानजा सुरनानै जोंनि मोननांगौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि बे दाबिनि सोमोन्दै जोङो हानजा सुरनानै रेलि खालामनानै भारत सरकारखौ मिथिहोनो नाजादों बे समाव जोङो 3 घन्टा जागोन होननानै जों डिसाइड खालामदों आरो 6 किल'मिटारसो जागोन बयखौबो जोङो मोजां रोखोमै गोजोनै बे हानजा सुरनायखौ खालामलांगोन बेखौ बयबो गोसो गोरबोआव लानांगोन যদিও निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু एनडिएफबि प्रग्रेसिभ पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टर नेतृत्वत और विभिन्न दल संगठনৰ सहयोगत আজি আমি আমাৰ বড়োলেণ্ড দাবীৰ সংগ্ৰামী এই নতুন দিল্লীত আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আজি দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনা আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম আমি ভাৰত চৰকাৰৰ বৰমূলীয়া সকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অন্তত এই গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আমাৰ এই আন্দোলনৰ কথাবিলাক আপোনালোকে শুনক এই কথাটোক আমি খুব সুন্দৰভাৱে শৃংখলিতভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক পথেৰে আমি গৈ পেলাই আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ নাজানো তেখেতসকলে আমাক কি ধৰণে ল'ব তাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰস্তুতি থাকিব লাগিব কিন্তু আমি মনত এটাই কথা আমি বুজি ল'ব লাগিব যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শক আমি স্বাগতম জনাই এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বাৰ পৰ্যন্ত আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব प्यारे भाइयों और बहनों आज ऑल बडो स्टूडेंट्स यूनियन एनडीएफबी प्रोग्रेसिव और पीपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बोडोलैंड मूवमेंट के नेतृत्व में और हर कोई संगठन और दल के सहयोग में हमने आज भारत के संविधान के अंतर्गत जो सेपरेट स्टेट मांग बोडोलैंड के मांग उनको पूरी करने के लिए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हम समझाने जा रहा हूँ अभी हमने इस कार्यसूची में आज के ये सेकेंड डे के कार्यसूची में हमने हमारे 5 लाख बोडो आदमियों ने बोडोलैंड मिलने के लिए जो ब्लड से सिग्नेचर हुआ है सिग्नेचर क्या हुआ है उनको भी हमने आप लोगों को देने जा रहा है हमारे ये आंदोलन का कार्यसूची गणतांत्रिक शांतिपूर्ण ढंग से होगा हमने आशा करता हूँ भारत सरकार ने हमको इस पीसफुल रैली में आप लोग सुन के पीसफुल रैली को सुन के आप लोग कम से कम हमारे जो मिलने हुआ ये बोडोलैंड आप लोग जल्दी से जल्दी ही हमको दे दीजिए ताकि हमने भारत को हम बनाने के लिए एक मजबूत भारत बनाने के लिए हमने इकट्ठे होकर आप लोग को हेल्प कर सकते हैं आङो बेखिनिखौ बुंनानै बयबो गोजोनै आरो जोंनि हान्जाखौ सुरलांगोन जों बयबो गेदेर फिसा दैदेनगिरि मावथि गासैबो ज' ज'यै जोंनि बे हान्जा सुरनायाव जोंनि स्ल'गानफोरखौ होलायनानै जों थाबायनानै भारतनि पार्लियामेन्ट स्ट्रिटहालागै थांगोन
मैं এইখিনিকে কৈ পেলাই আজি मैं फर्मेली आनुষ্ঠাनिकভাৱে आमार এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বিচাৰিছো। We want Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 Do for Bodoland! 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 Do for Bodoland! 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 Die for Bodoland! 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 Die for Bodoland! Bodoland!
एसे थाथ'नो बै खेब दोननानै জইণ্ট একশ্যন কমিটি কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্টিনিউ কৰি থাকিম। এটা প্ৰগ্ৰাম ৰখা হৈছে, সেইটো হৈছে 5 লাখ বড়ো মানুহে নিজৰ তেজেৰে স্বাক্ষৰ কৰিছে যে আমাক বড়োলেণ্ড লাগে বুলি। গতিকে সেই তেজেৰে স্বাক্ষৰ কৰা যিটো লেটাৰ, সেই লেটাৰটো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে কোনোবা তেজৰ স্বাক্ষৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে নকৰে, এনজয়মেণ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে মানুহে তেজেৰে স্বাক্ষৰ নকৰে। গতিকে তাতে দুখ থাকিব লাগিব, নহয় তাতে খং থাকিব লাগিব। গতিকে আজি দুখ আৰু
ये टोली जी गर्जन Again!